Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kajingkut lad kamban seban thom ya kasang. Kani ka yadai bat kinong trey jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Hagabala prabanai kanti kim shim layo tulop. Bat kabala penlong ya sans pangut kinong trey banyak hi jar dagaba syong kelain mungor. Harengkat bat ki lamayong balasi hauput usam jong ka District Council. Kinong trey jong ka JHADC ki badan hapok kalama JHADC Staff Association. Kila shimru ya karai ban pelong da ka jingsyong kelain mungor ka balai ngilenter. Hadin balakut ke dorbar telang lane ka winter session jong ka JHADC kaban sedang haga khendai terik mentau benai naiwing. U Presiden ka JHADC Staff Association uba Johnson Portman haba kren syakilat patai kubor ulaong bahadin ka jingyak hi jongki ka balalong haga sau terik urisau arajar arpulai. Kinong trei kilayok pediang no ya ketulop ka basi benai jong u kelalengkot arajar arpulai bat menta ka badang sa kalong sa pra benai. Hagindi ki benai ki bela adep hag sautri benai berkendai arjar arhulai kumba pilih asngauhi ka e bangalai thu ipi bat ka e jing e ka bangi lai kenduk kum kinong trei jong ka council ngange scam plus no thu bat day hadin ka to ka jing ki bidangi bangi syong kalan mengor hang ne ngadap lagi jenis kia ke bejur ba omdon kibor kiba halor kiba wan ban keren ban persingan nak benta kata ke jenis kia ke jenis si kaba nimat hangnya kumbang ngalaya thu hi pi ba hagatu ko por kaba piwan aga sautri ngalaya thu pi ba kumba speu benai niklem yok tulop te hadin kata kawan pada ketuk telok si benai kejong Januari arjar arpulai te di na kata kadau ba ngamla klem da penpau ya kejeng skopsi kebajur namar bangaliu Omdon kita kibor ki balor ki bawan penting ni. Tekadauhi kabangi pang ki sokti bayong kalong bangi ra ru ya kalama bayong kum kalong kum kedak ke soksi ban penpau. Hakmat kini kilong yelam be ik jongi ki mengaladip ki bangi ladip jit hakini isnen ki baladep. Ban kerpat iki bikin skobha ai ke jingrap ini sobha ban nyerap ini ko sarkar baik kita te kadau hi kadai kumbang ala dep yetu ipi klem ka pisa ka jing imru kala pisa bat lalang alapa hadin kata nila tips kem ba kibnai nombar disembar kila poy disembar nu la ka Christmas kalong hajan sakat to kan isi kijing dan kam ki babun
Hakijing kujongi. Te dena kata kadang. Kala pelong yengi. Ban ki korek kumne. Bat penrai dah kowe kejing mut pangin. Penpau biang hikmat sorka. Dah kejing teng kujongi manra ya kila mayor. Tenalor kata. Ke exam ba pher ki kondisi kujongi. Kala apa? Karnival shagi school, kebai school, kon kebai uniform. Ni gum ki nong tre sarkar, ni depend nak tolak. Lada ke sarkar bisnis kap menti, kamla ban siwe dia. Ka hok ku jeng, bagi dei ban dia. Isem jing ban renew. Dia kebai school. Kum ki nong tre jang ke district council. Ko sarkar, singa bhai isne elem ke ni. Kinong try jong ke council. Lajan sans nem keti. Kene kajing sa teng ka tolok jongi. Khandai speu nai. Kaya inde haduk muka rasu. Nadu arjar hak khandai haduk muka. Kene ka khandai speu nai kaya sa. Te dena kata kadau. Nagarpat jur ya ke sarkar. Ni kim kita utre hijau kau sini kerpat jori kau sarkar bagus kau bah. Ban wat kilat kelenti. Hak ban perskau bah lem ini. Bangin yo kata jing kepala jing kau bah kumba. Ki perlok jingi ki BR ki bah tre hikam sarkar ki kemen. Nyiru ni kuat ban yo ujuk ujuk. Ya baru nyung ki MLA jongi. Ki bela cak jip nari lum janti. Ekonomi kemat be itu. Kumba pilio kejing it. Nau pai ba kerilum jai tia. Siapa island kejing it jongpi. Shangi kinong jai tia. Kamta mi kinong tre jong ke district office. Ni legit ipede kejing it. Siapa pendep ya ke kamram. Kaba pidei ban le bahana ke bentak jomi. Kibe it beton jongpi. Ha ka jing dei bat kene ka jing du tolop ku jing ka jing sa teng jong ka tolop ku jing kendai speu nai kumbang la pau man ne ngasngau ban ai ku blai ya kinong tre jong hi hapo council ba kiai minot top ya kata kamran ko ba kidei ban pendep office kam ju don ka jing thot ye ki kam jong office kajing tre kalong kebayat baik unjuk dan cik wat mentah hero kesini kajing tre kai mana mesti milawan sedang je lagi dalam kamram bat hadin ke khat arbi andala poi khat arbi je ni sedang menyemik lagi kamera ke bang syong ban peni je ke pertai ya kan ke ke bang iman bat mentah ru pilak balik segi account segi finance department kinong tre ki badai jong account department kumbala penskau thu hi da UFAO jang kidon kam ban penjat gati ya kam skau bahap lai ni nak patak kita kidon ha kamera yo dia tre la kamera ni ki bobon belang pat de gedang la ban da kejing boman se ni hap hi ban sangit tri kam sikam yela pen pau ya kata kajing sem lanot ke jongi skau bahasa Yala pan pau so CM ni du yai om kumne sengau hasa yarap watsha bagi staff jongki kin mat ya kana kejing kat kan kejing kenduk ko jongi pat ki isi apa kejing lam ma thambor sibat kum CM jongi hiju ya keren na kapor sepor menswa nrai mental jan system tam itu te nims kau tip syuk ban pau yang kata kecil ke ban nama ki siam lu la tip